Emizaano etumbula ebisembo by'abazaani talents wajunga zi talents. Emizaano ehayira abaana baitu emirimu hamu n'obusuubuzi. Emizaano eyimukya ibara ly'ekicweka hamu n'amabara g'abazaani. Ng'omwana nahabuzanziraki n'omuzaire atakusobola kumusoborera kurungi baitu nkunihira habwenteekaniza nka zino ningumya kandi kitandikire kijagenda go maiso kigenda kutukonyera n'abaana baitu kumanya enganda zaabo kandi enganda nikyo ekintu ekisingireyo okuteeraniza abantu. Baitu omuntu who has been having some sports activities, egaari, samba kapira, all those things, but are risk takers and very good problem solvers. Tulina ekizibu tuli mu site mu constituency bantu bagamba exercise oyina agenda mu gym. Ezo gym zitaza abajungu hakwati tibaina bisaayi. Baitu tulina compound yogamba ati jakusolera esente ngende mu gym. Hati lwakano hano. You can come and exercise from here. Apoza njariyo.